kuri Karongo uri kumwe n'abarundi, nuwe muturage uri mu Rudabagezi uri kumwe n'abarundi. Ubwo rero nta murundi uturinze, umurundi yaje kutumara afatikanyije na leta mbi ya Tshisekedi Chilombo. Twagiye kuri Mama Jean, reka tugaruke kuri Mama Jean. Si Mama Jean ni representante nawe wa community y'Abanyamulenge. Okay. Sawa. Murakoze cyane banyamakuru. Ndumva umutima waje ntumeze neza kubera ibintu twabonye ku mbuga, turareba nk'abakecuru tukumva biradutangaje, nagahuma munwa no gutangara. Hano twaje n'abashefu na societe civile na mutualité kugira ngo tubashe kubwira abana bacu uko bisa kose, nubwo zenda mubumbwira nahawe kuba representante w'abamama. Urumva nyoboye n'amagufwa ya banyirakuru, kandi umwanya iyo baguhaye ijambo cyangwa inshingano ufite uburenganzira. Usibye ko twamenye Imana tutavuma, ariko kandi dushobora kubasengera kuko badukomerekeje cyane. Ndahera kuri Bea Gisaro. Usarire ini wacu kubera haba Imana ni ngaho twamweretswe, cyagiye dupfushije abamama hano babicira. Bea Gisaro yagiye atuzanira udupira twanditseho ngo haki Minembwe, atuzanira n'igitambara kuko ganika wo muco wacu. Kuva umunsi abizana nari nsa n'uwamweretswe, icyo gitambara sindagishira ku mutwe n'ubukiba mu nzu, ahubwo nagikuye no mu ivarize ngita mu mufuko, nawe kurumva mu mufuko aho kiba kiri. Ngenza numva ngo yanavuze sinza nkunda no kumureba, ngatangara nk'umuntu wese wabyaye yitwa umuvyeyi. Bea Gisaro uhakana ivyo dukorerwa, agatora n'indege akaza agahuza abagore hano, akazana n'utwo dupira. Twebwe tuzi ngo iyo bagiye kwiga, twe twasigaye ku ivuko kwitsina twakira abana bacu. Araza aratubwira ngo ngyaka gapira tuzoza twambara igihe tuvuga akarengane k'umugore w'umunyamurenge. Ariko se ndibaza kuri none yarakibagiwe hakitu ibyo ari byo byose nuko yakoze biriya haki Minembwe yiko. Ukuri kuzagaragara kandi azatura, habe nubwo bizagenda gute, habe nubwo yoshika agashakwa n'abantu bamoka 130. Gusa n'umukobwa hano mu Minembwe numvukire y'umunyamurenge. Rero tukaba tukubwiye kutukana si inshingano zacu. Dufite uburenganzira, abamama dufite amasengesho, irindi rimwe tuzamusengera ibizamubaho takikanga, kuko tuzavuma tuzabwira Imana ngo Bea Gisaro ibizahadukorera. Ndavuga abagore benshi bamaze kugwa ku misozi kuko mubaza abanyamakuru mwebwe bahana. Murabona nkuriya mukecuru watemaguwe hariya, abarundi bamaze gushika hariya ibyo bamukoreye. Hari umumama mwabonye waciye ukugura hunga drone, ari hano mu bitaro, tidusiba yo kumwuhagira, tidusiba yo kugira gute. Hari umumama umushi, ni nayo mpamvu Imana itubaho. Rero iyo wihakanye ubwoko bwawe bufite umuvumo, twebwe nuriya mushi bitandukanye baje gukora genocide imurenge. Uyu munsi rero ngaba abaje kuvuga amakuru y'ubwoko bw'Abanyamurenge nibo baho muri kubona. Turi kumwe n'ibinyamakuru bitandukanye, aha turi kumwe n'uruhande rwanje Masepa TV, tukabana n'Indondo TV na Umurage TV. Ushatse kurikirana kino kiganiro naho ushobora kugisanga. Reka rero mbere ko dutangira, aba bashefu bose na mutualité na société civile na JAR batubwire amazina ndetse n'imirimo bashinzwe kugira ngo tubone kuganira. Urakoze cyane. Banyita Mwami Ndahinda Karosho wa hano Minembwe. Sawa. Nanje nitwa Chef Semahoro Karaha, perezida w'abana batabure hano muri Minembwe. Okay, nitwa Sebagabo Mufashe Santos, ndi perezida wa société civile muri Oplata. Nanje nitwa Notable Ruvugwa Bidegenza, ndi chef coutumier wa Kabingo. Nanje nitwa Muhire Mudagiri Meshake, ndi umutware wavuye mu Mibunda dusukiye hano muri Minembwe. Nyagitamu Elize Gihinda, representante w'abamama. Nitwa Kabundege Daniel, mu traditional chief ku Kivumu. Nitwa Mezake Gisusa, chef de localité wa Bideko. Nitwa Rushimiza Sebatware Felix, ndi representante wa communauté y'Abanyamurenge hano mu misozi.
murakoze cyane. Murumva aba bantu bose bavuye kutwibwira, mwamaze kubumva, mwamaze kumva imirimo itandukanye bakora. Reka twama duhera kuri perezida wa kominote kuko avuye kubivuga, Sebatware Felix Rushemeza, atubwire bimeze gute aya makuru nkamwe muyoboye ubwoko, aya makuru mwayakiriye gute nyuma yaho muri gukorerwa jenoside, muri gutaka abandi bakavuga ngo ibyo muhamutaka ni ukubesha. murakoze banyamakuru, ayo magambo tubura uko tuyavugana n'agahomeраmunwa niko twabyita, kuko biratangaje. Abo bantu bavuga icya mbere ntabwo batuye nino, ni abantu bahunze bavuye hano ari abana batoya, barangije baragenda baja mu Burundi bashakirayo, barahunga baja muri za Amerika. Kandi muri kimwe bagiye bahunga n'ubwicanyi bugenda bukorerwa ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Bagera iriya turi mu kumenya nimba ari amafaranga babaheza, hanyuma bakagenda bakita ko ari abavugizi b'ubwoko kandi bakatuvugira ibitari byo. Twebwe nitwe turi kuri tere, turi hano mu Minembwe, niho twavukiye n'ubu niho turi, niho tunakorera. Tuba tuzi amakuru yahavukiye n'amakuru yaharamukiye yahiriwe, ibyo byose tuba tubizi. None ko biyita abavugizi b'ubwoko, murahakana ko batari abavugizi? Nta n'icyo mubaziho mwabatumye? Ntitubazi kuko nta wabamandate kugira ngo baje kuvugira ubwoko. Bonyine babyikora kubwo inyungu zabo tutazi, ariko ntabwo ari abavugizi b'ubwoko. Abavugizi b'ubwoko ni abangabo hayibona, banaburimwo ko turabupfira buri munsi, tuba turi kumwe nabo, tuzi uko babyutse n'uko biriwe. Abo ngabo rero ntitubazi nk'abavugizi b'ubwoko, nta nubwo tuzanabamenya nk'abavugizi b'ubwoko. Tubibwiye abanyamurenge bose aho bari, kuko bari abantu bavuga ku nyungu zabo, ariko si abavugizi b'ubwoko. Nta wabatumye kuvugira ubwoko, n'ibyo batuvugira ntabwo ari byo, batuvugira ibitari byo. Hanyuma nkamwe nanone tugira ngo tuganire nawe, hanyuma tuje kuganira n'abandi. Niki ushobora kuransa message yawe nka perezida wa kominote? Mbere yuko ilansa akazari gato, hari iyi message cyane niyo tunavugaho, yuko bavuga ko abarundi bajega gutanga amashimwe kwa perezida, kubera ko ngo abarundi baje gucunga akarere neza, bacunza abaturage neza. Ese ibyo bintu nibyo koko? Nibo baza kutubwira nimba ibyo bintu ari ibyo abo barundi baje gucunga abaturage bamerewe neza kubera ko abo barundi bahari. Murakoze cyane. Twebwe ntabyo tuzi, ntaho tuzi bacunze abaturage. Abarundi aho bari kuri ino saha mpambabwira n'iyi saha, bari hari Gakenke aho bita mu Bahindigiri, niho bari. Abarundi niho bari, abandi bari kuri point zero. Abaturage bose barahunze. Inka ko ziraraswa n'amadrone buri joro. Na rino joro inzu z'Gakenke zigera ku 8 zaraye zisenywe n'amadrone. Turi mu kumara kuryama, drone zikarara zirasa bugaca mu gitondo. Ni drone z'abarundi? Ni drone zimwe ziva mu Burundi, izindi ziri aho ngaho barazizanya aho hafi, nizo ziturasa. Kugeza kuri uno munota tubabwira titwatubona isabuni. Kuri Karongo uri kumwe n'abarundi, nuwe muturage uri mu Rudabagezi uri kumwe n'abarundi. Ubwo rero nta murundi uturinze, umurundi yaje kutumara afatikanyije na leta mbi ya Tshisekedi Chilombo. Twagiye kuri Mama Jari, reka tugaruke kuri Mama Jari. Si Mama Jari ni representante nawe wa communauté y'abanyamurenge. Okay. Sawa. Murakoze cyane banyamakuru. Ndumva umutima waje ntumeze neza kubera ibintu twabonye ku mbuga, turareba nk'abakecuru tukumva biradutangaje, n'agahomamunwa ni ugutangara. Hano twaje n'abashefu na société civile na mutualité kugira ngo tubashe kubwira abana bacu uko bisa kose, nubwo zenda mubumbwira nahawe kuba representante w'abamama. Urumva nyoboye n'amagufwa ya banyirakuru, kandi umwanya iyo baguhaye ijambo cyangwa inshingano ufite uburenganzira. Usibye ko twamenye Imana tutavuma, ariko kandi dushobora kubasengera kuko badukomerekeje cyane. Ndahera kuri Bea Gisaro. Usarire ini wacu kubera haba Imana ni ngaho twamweretswe. Cyagiye dupfushije abamama hano babicira.
Beya Gisaro yagiye atuzanira udupira twanditseho ngo haki minembwe, atuzanira n'igitambara kuko ganika wo muco wacu. Kuva umunsi abizana nari nsa n'uwamweretswe icyo gitambara sindagishira ku mutwe n'ubu kiba mu nzu, ahubwo nagikuye no mu ivarize ngita mu mufuko, nawe kurumva mu mufuko aho kiba kiri. Ngenza numva ngo yanavuze sinza nkunda no kumureba, ngatangara nk'umuntu wese wabyaye yitwa umuvyeyi. Beya Gisaro uhakana ivyo dukorerwa, agatora n'indege akaza agahuza abagore hano akazana n'utwo dupira. Twebwe tuzi ngo iyo bagiye kwiga, twe twasigaye ku ivuko kwitsina twakira abana bacu. Araza aratubwira ngo ngyaka gapira tuzoza twambara igihe tuvuga karengane k'umugore w'umunyamurenge. Ariko se ndibaza kuri none yarakibagiwe hakitu ibyo ari byo byose nuko yakoze biriya haki minembwe yiko ukuri kuzagaragara kandi azatura habe nubwo bizagenda gute, habe nubwo yoshika agashakwa n'abantu bamoka 130. Gusa n'umukobwa hano mu Minembwe numvukire y'umunyamurenge. Rero tukaba tukubwiye kutukana si inshingano zacu. Dufite uburenganzira abamama, dufite amasengesho, irindi rimwe tuzamusengera ibizamubaho takikanga kuko tuzavuma tuzabwira Imana ngo Beya Gisaro ibizadukorera. Ndavuga abagore benshi bamaze kugwa ku misozi kuko mubaza abanyamakuru mwebwe bahana. Murabona nkuriya mukecuru watemaguwe hariya, abarundi bamaze gushika hariya ibyo bamukoreye. Hari umumama mwabonye waciye ukugura hunga drone ari hano mu bitaro, tidusiba yo kumwuhagira, tidusiba yo kugira gute. Hari umumama umushi, ni nayo mpamvu Imana itubaho. Rero iyo wihakanye ubwoko bwawe bufite umuvumo, twebwe nuriya mushi bazanye n'ubu twamwambitse, ejo tuzabyuka yo kumwuhagira, ariko wowe ukihakana bene wanyu. Rero tukaba tubwiye bariya abantu bose, bariya basore, mbita abasore kuko mfite inshingano z'ubuvyeyi hano mu Minembwe, aba bose batazi bizabereye iwabo, inkazi yazitemagurwa. Umugabo umwe ngo ni Kanyamararo yigisha ijambo sinzagibage ngo kashira amanga karakanyagwa ngo akobo kica imvyeyi. Drone yayikura amacebe y'inka, inkazi bizaye zari kuramira abana, imisigazwa y'amayi yasize, ariko igasubira ikongera ikaza kwirasa. Amazu yose yakundaguwe mu mihana itandukanye. Abantu nobaheza umubari w'abamama bamaze kuba traumatize kubera drone. Usigaye uvugisha n'undi muntu ikintu catimbiza gutya ati yo ni drone. Rero ivyo byose barabihakanye ngo ntabyo tuhadukorerwa. Twe turi hano nije userukira abamama, reka mbibabwire, wewe nubwo witangura umukuru w'abanyamurenge titukuzi, abo tuzi twebwe bakuru b'abanyamurenge aba bose bagiye iriya bogira ahantu hishira hamwe naryo ryo gufasha iwabo, ariko ndi boza bavuga ngo nabakuru b'abanyamurenge. Reka tubabwire ivyo tuhadukorerwa, namwe mukaza kubishiraho inshinzi. Irindi rimwe ntawuza wanga konka nyina ngo agwaye uruhiri. Ni gute muhamu twihakana twashiriye ku misozi, amabere yabonkeje ari ku misozi? Mbabwire banyamwiza batemagwe bagiye kuzanira abana ivyo kujya, mbabwire bande banyamuhoza bapfiriye ahangaha, nawe be ukaza no kubireba, ariko mukaba muvyihakana. Ari mwe mwodufashije, tuzi ngo mwaragiye mwarize murabasha kubisunika bigere kure. Turi hano turafungiwe nta sabune nta munyu, ariko ngoyaye ngo Burundi ntaco buhaba dukorera. Ni bande bamaze biriya bigori za Karongi, za Rubemba, iriya kwa Mugenzi? Sibo ibishimbo zari za Mikenke zari zose ubu birakutse Bujumbura niho bihabiririmwe. Habe n'abantu bose bari Bujumbura bareba ibishimbo biriyo n'ibigori biriyo nizavuye hano. Rero tukaba tubasaba abana bacu, twebwe turacabakunze nk'abavyeyi, nimurekeraho. Icyo tubabwiye gusa irindi rimwe tuzabasengera, dufite amasengesho y'inkozi, tuzabasengera ibizababaho n'ibindi. Ntidufite gutukana ngo twaje ngo tuvuge ngo manyota ngo tuvuge nde, birabareba. Ariko biratubabaza iyo muhamuvuga muzi amaraso y'abari umunabanyu ahagwa kuri iyi misozi twatwicwa. Ese igihugu kindi yo ciyambajwe ngo kize gucungira umutekano, twebwe nk'abaturage gituma bataje ati na amahoro, ni muture mureke guhunga, mureke tubane, gituma bataje ngo batubwire ivyo mwe ntimurireba. Ikindi mbabaza abana bacu muhamuvuga ngo ntaco dukorera uko ntimuhamwibuka, ahubwo namwe mwapfuye mwaboze. Ntimuhamwibuka urupfu rwa Kaminzobe ngo bibababaze, ntimwamwibuka bakabongo ntahabona isabune, nta sabune tubona. Ni ukuvuga ko baragiye baradufungira, turafungiwe, turi mu kato, turi ahantu tutashobora kuba twakwiyahura ngo tugere n'ahandi hantu. Titubona isabune, titubona umunyu, titubona amavuta, titubona buri kantu kose ntako tubona. Kandi ubushize burya Uvira yari yafashwe bose bari bamanutse baragenda, kandi bari bakambitse za mikarati.
Mikarati twari dusigaranye inzira imwe yari isigaye iduhuza n'abanyendondo, akaba ariho tujya guhahira ibintu. Baragenda bakambika mu Mikarati. Mwigeze mubona amavideo rimwe bafasha abaturage bacu bari bagiye guhaha barimo abagore, barabafata barabajana babanyaga akantu kose, ibyo bari bagiye kuzanira abana byose barabijana. Rero kugeza kuri uno munota ntaho turabona baducungiye imirima yacu n'imyaka yacu aho yari iri za gakenke, abaturage ntibahabona uko bayigeramo. Rero abo bantu baje kubashimira ntituzi icyo babashimiraho, ntituzi uwo mutekano baducungiye aho bawucungiye, ko turaraswa kugeza kuri uno munota, inka ko ziraraswa kugeza no ku ihene ko ziraraswa. Umuntu ukaragenda aja mu murima bakamurasisha drone, kandi izo drone zimwe zihagurukira i Bujumbura ku kibuga cy'indege cy'i Bujumbura, izindi barazizanye zino za kamikaze hano hafi, nizo zirara ziturasa buri joro, byaremwe n'Imana. Rero uwo mutekano baza kubashimira ngo ko barawuducungira, twebwe abanyaminembwe n'abanyamurenge barino ntawo tuzi rwose, ntawo tuzi, ntituruzi, ntiturabona nabo baducungira uwo mutekano. Twagiye kuri perezida wa societe civile Mufashi Santos, nk'uhagarariye abaturage, muzi ko aba baturage cyangwa se aba baje gushimira perezida wa Kongo n'u Burundi, mwaba mubazi gute nk'abaturage kamuyoboye abaturage? Ntabwo dutinda mu magambo, murakoze. Ariko icatuzanye uyu munsi n'aba batware bayoboye iki gihugu bapfiriye muri iki gihugu bahagaze barwana ku bwoko. Mbanje kubashimira abatware bacu na perezida wa kominote uvuye kuvuga kubwo kwihangana. Twarageragejwe, tugeragezwa n'abana bacu. Politike ya Tshisekedi sindaja kuza Burundi, muzi ibyigeze kubaho z'u Burundi burataha, buje buvi, ejo bundi buragaruka, buzana ubukana bwo kumara abantu. Ariko rero abantu twaje kwamagana n'abanyamurenge bariya bose bari konka ibere rya Gisegeti, yabatamitse amafaranga ngo bagurishe ubwoko, bakaja kutuvugira batari hano bataranadusuye, ngo bariko baraturengera baduhamba. Ndahera kuri Ruberangabo Enoch, simbitindaho, ari Kinshasa, ari kumwe na Gisegeti na Muhamiriza Jean Sikoyi na Banzeyimana Diouf. Abo bafite ubushobozi n'amafaranga bari mu kugenda bagahuruka muri Amerika, muri Canada, bagenda bavuga ngo ko baravugira ubwoko. Ibibazo bibera hano nta bihari, nta jenoside turi gukorerwa. Abo nibo twaje kwamagana, ntibaba hano ngo babone souffrance dufite, ni ifaranga babaha bakarya. Jean Sikoyi yabaga i Bukavu, yari perezida wa communauté wa Shikama, ahunga ibyo yakoze bibi. Amaudio n'ibyo yari azavugira ahubwo ko turi gukorerwa birazo. Kimwe na Ruberangabo yigeze kuza kudusura hano ari kumwe na ba Dr Runyambo na ba Honorable Nyarugabo na ba Mudakikwa. Niwe watubwiye akarengane turengana ko tugira amasheferi y'abakayira yahishwe muri Belgique, kuko azagenda nyine afite ubwo bushobozi. Ariko uyu munsi aragenda yifatanya na Gisegeti ngo aturwanye atumareho, ngo yanga u Rwanda. Ntagenda akomeze yanga u Rwanda, areke kutwanga tuvukana nabo, ngo areke kutwicisha. Aho ejo bundi gitangaje, amazina yabo hariho ba Oscar niyo ngabo, hariho ba Jules Sebintu, hariho ba Ntayoberwa Joseph Bineza, hariho ba Musore Mugema bahora ku marezo sosiyo, hariho ba Madame Beya Gisaro. Turababaye kubw'uyu muvyeyi, kuko yageze hano na leta ikiba hano, ariko ubu bagenda babeshuza ibyo dukorerwa. Agahomera munwa nakejo bundi, naho ibyo abakongomani bo twari tuzi ngo intambara z'abakongomani tuzavugana tuje mu madialogue, kuko nuguhumirwa. Mayimayi barayejeje, bayigira ngo nabazarendo, bazi ko ariyo yatumaze. Imitwe yose yitwaje intwaro irwanya abanyamurenge yose yarejejwe, ubirahembwa ikagororerwa, ngo nibo bazarendo ya Kutumba. Uyu ninde Ngoma Nzito, bari abanze Gasiti Buvira nibande no bavuga ngahekezahe, ziriya bari abajenero bose ba Makanaki ngo hatutake yisura. Aho uyu munsi nibo ngo bari kurengera abanyamurenge.
rero icyadutangaje n'icyatumye tuzana n'aba batwara ahangaha n'abandi badahari duhora tuvuga, ariko rero Imana ishimwe ko uyu munsi bari bwivugire nk'abayoboye n'abahuye n'iyi karaveri y'imyaka 9, iyi nzira y'umusaraba duhoramo ni Abarundi. Leta ya Kinshasa yamaze kubona ko itabishoboye yonyine, ikodesha abamercenaires, ikodesha n'Abarundi baha amafaranga. Ibyo birazwi ko igihugu cy'u Burundi ari ubukene gusa, banafite na ideology y'ubuhutu n'ubututsi. Ndayishimiye ibyamujanaga Kinshasa birazwi, ariko twatangajwe n'aba bana bacu. Uyu mwana wafashe ijambo ari kumwe na Ndayishimiye, iwabo ni Nyawarimba, niho yavukiye, niko ntekereza. Nyawarimba ku Kabingo muri lokalite ya Chef Ruvugo. N'umwana wacu, hari n'imva z'abari umunabe, n'umwana duturanye twari tubana, ariko baragenda. Yabayeho n'umusirikare, niwe cyane nashatse kuvugaho. Wagiye guhagarara Ndayishimiye ngo ariko aramushimira ko yaproteje abanyamurenge bahaproteja nabo bari kumwe bose. Manyota we aramenyerewe, afite uko babita nakagara tibikidutera isoni, kandi tuzabaho bahaye bakora ibyo bacuragura nka kurya inka zororoka n'abarozi, abantu bakororoka bahaye baroga. Ubwo rero aba bantu nibo bagakunzi barutikanga, izo nda zabo bari kunezeza no kwishimira urupfu turi gupfa. Abakecuru bari kuraswa. Ubu hari umukecuru wo mu Bidego witwa Madon, ni n'umushikazi warashwe na drone ari hano mu bitaro. Abo nibo mvuze, abandi barakize, abaturage baraswa, inka ziraraswa. Uyu munsi kwa Rutaganda harashwa amazi 10, 8 niko bivuga, amazi atarimwe abantu barahunze. Aba Barundi bari mu Rudabagiza, bakunze kuyita iryo zina ryo kwa Mahindigira. Aho ni Gakenke, aho ni Mikiko. Gakenke ni nini, ariko rero zose unabyise Gakenke kuko abanyagakenke barahunze baja bukuruzi. Amazi ari mukuru araraswa guhera 6 bugaca turi kuraswa na drone zihagurukira kwa Ndayishimiye. Uwo niwe baje gushimira. Barahagararanye, basangiye amavoka, basangiye ibyo basangiye, bavuye muri Amerika bahetse ibikapu. Ntako tuzaba dufite Imana, dufite natwirwaneho. Tumaze amezi ukwezi kwa 3 abana birwanaho bafungiye aho, nubwo dupfuye nabo igihe kizagera. Badushize muri confinement, none bo bari mu kuza gushimangira. Ubwo rero turagira ngo tubwire abanyamurenge bari muri diaspora, niba mufite ubuyobozi bwanyu bwa diaspora, uko mwagiye mushinga za muserukira abanyamurenge baba nabo bari Kinshasa. Ese ni gute iwanyu hogira ibyago? Ruberangabo ufite uburyo bwo kuzana indege, ukaza ugasabisha niba ari muri Monisco wahora gunaza, mukaza gusura abantu, mukaza kutubwira ibyo bibazo muri kuvuga. Ubwo rero abagiye kugororera Ndayishimiye ku magambo ari kudukorera ngo araturinze, ntawe tuzi Ndayishimiye aturinze na hamwe. Gusa nzi ko ibubembe niho tutagera, kuko tutahagera. Nzanumva ngo haba abasirikari b'Abarundi babana na FARDC. Ivyo ngivyo nabo Barundi twigeze kubana hano, tubana na FARDC. Nta mutekano, ahubwo ubu nibo basenye, batemye imirima, barasenya abantu bo mu Rudabagiza, abantu bo kuri Karongi, abantu bo mu Rubemba, abantu bo mu Bidego. Nizo ngabo z'Abarundi ziri gukoreshwa n'intera hamwe. Mayimayi zoga barazigororeye bazihizina ngo nabazarendo, ni n'abakongomani, ariko cyane cyane abo dushaka n'abari bacanshuro. Izo za drone zirara ziturasa, nizo twamagana, zikaza kurasa hano mu Madego. Ejo bundi kuwa 5 ziriwe zirasa ikibuga c'indege, nta ndege zikigwamo. Bakaza gusa kurasa ku masomo, kurasa kuri radio yanyu mukorera situngane. Ubu yararashwe. Ese radio yari mwiraswa hari mwiki? Ubwo rero turashaka kugira ngo tubwire amahanga, niba araho muza mugeza amakuru. Aba bagabo tuvuze mu mazina, aba banyamurenge bahagararanye na Ndayishimiye, n'abanyamurenge ntitubahakana kuko ni n'abatutsi, ariko bariye ruswa, bariye amagambo, ntawe baserukira. Ababiha agaciro turabyamaganye nkaha nibuha. Ntibakongere kutuvugira. Niba ari abagabo nibaze bagere mu mirimo, babavugire bari hano, batuvugire bari hano, baze badusure,
batugeremo. Icyo batinya baze bafata umuhanda uva Uvira Kavimvira yarafunguwe, bace Baraka baseruke kwa Murima bazamuke, ntawe uzabica. Turi abaturage tuzabategera amaboko mbi tubakire tumuze muri abana bacu mudusure mumenye ibiri kutubaho. Ariko kuvuga ngo bavuye i Buraya no muri Amerika muri Canada bahetse ibikapu baguye ku kibuga cy'indege ngo baje kwifotozana Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi. Rero turabamaganye mu izina rya Yesu mukome. Hari ijambo bano bagabo bavuye muri Amerika bibanzeho cyane, baravuze ngo ahari ingabo z'u Burundi abaturage bo mu Minembwe bameze neza, bararya bakamwa, mbese barisanzuye, umutekano ni wose bawucungiyeho n'ingabo z'u Burundi. Mwabivuga iki? Nta kindi tubivugaho twebwe, ntaho abarundi bacungiye aho bageze hose barabahunze kandi baje baye batwika. Iyo mihana mbabwiye nibikunda nejo kuwa kabiri nzabazanira abantu bo mu Rudabagiza, noneho mubibarize, nta na montage twe tugira, nubwo buhanga bwo bagendaga bo bafite bivugire. Ubahubwo turi gushimira Imana yafashije Mahoro, iri kwiragurira abantu ibishimbi kabahereza, abo bose banyazwe ibyabo, n'abandi bagira neza. Nabo bose muhindura umutima, mwibuke iwanyu, muhindura umutima, uwabaroze ntiyakarabye. Ariko rero mumenye souffrance abantu bafite nk'iriya perezida wa communauté avuye kuvuga, abatagira isabune ntibagira umunyu, ntibagira amavuta, izo ngizo gabyo ntitukiyaye tubivuga, nibadukureho agashinyaguro. Nta muhana w'abarundi, nta muhana uri iyo mihana yose mwumva mwigeze no kubiririmba ku marezo sosiyo ko Minembwe tombe, Minembwe